20 munud o'r gêm wedi chwarae. Y cornel at y postyn pella. Richardson yn codi! A tua Richardson yn rhoi Abertawe ar y blaen. Peniad clir, peniad da hefyd. Yr ymwelwyr 1-0 ar y blaen. Stacey John Davies yn daclus gyda Oakley. Pas hyfryd i mewn at y canol. O'na wthiad bach. O fe gyrhaeddodd Kelly Adams at y bêl ac yna Katie Hosford yn dyblu'r fantes. Adams yn dal i fynd. Roedd am ddiffynwr ddim digon cry. Adams yn graff a Hosford y dasg yn rhwydd. Llai na 10 munud tan yr egwyl. Hosford ar gig gornel yn y glaw ma yng Nghoes Oswell. Mae'n cyrraedd Siona Jenkins. Y gwiriad! Ac yna y gol i Alicia Power, capten. Mae'n 2 mlynedd ers ydyn nhw golli yn y gyngrair. Tipyn o gam. A dyn nhw ddim yn mynd i golli heddiw yn erbyn y Seintiau Newydd. Yr ergyd yn cael ei gwiro a'r capten yn gorffen y daclus. Hosford. Flick ymlaen. Stacey John Davies. Gwaith da gan i hi. Dan bwysau gan Turner. Mae'r cymorth yn cyrraedd gan Hosford. Hosford ar ergyd! O, mae'n ergyd wych hefyd. Pedwaredd Abertawe, ail Hosford yn y gêm. Stacey John Davies ar bas tu fewn. Hosford yr ergyd yn hyfryd dros ben y golgeidwad. Y frwydr yn hel y cae. Bas yn rhy hir yn y pen draw. Border allan yn fyr. Nawr te, Ridge. O, mae di sgorio! Emily Ridge, capten y Seintiau Newydd. Wel, maen nhw 4-1 ar ei holi, ond dyna gol ore'r gêm ma. Ridge ar y cynnig cynta o ryw 20 llath rhyfeddol. Hogan yr eilydd, traed chwim. Yr 1-2 gyda Stacey John Davies. Hogan, gol hyfryd. Gwennan Hogan, y ferch ysgol, yn pasio yn symud, yn defnyddio ei sgiliau ac yn gorffen yn gelfydd. Mae'n ddyfodol disglar o flaen hon. Well, I think on the basis of the first half, I think we dominated play. I think we were far the better team, and obviously there's no disrespect to TNS, but our players are at a good level and have been at a good level for a long, long time. Second half, obviously, you know, you go into half time 3-0 up and you don't want the break to come. And when it does, it allows the other team to regather and regroup. And they did. Credit to TNS second half. They put us under some pressure. But our mentality and our footballing skills came out at the end there. And to grab a further 2 goals was even better. Icing on the cake. Nathon ni rhoi shifting i mewn. Dwi'n meddwl nath o gen ar rhoi braidd y shifting. Coach yn pleased iawn efo ni ar perfformiad, ond just i gwella, mae rhaid i ni just cadw fyny fitness, popeth fel yna. Trio cael fyny at lefel nhw, ti'n gwybod nhw'n really gyflym, yn ymosod ag yn defendio, so yeah. Oedd e'n, so fi dod off y fanc, cael gol cynta. Ni wedi domnedd i'r gêm. Cwpl o camgymeriadau gallwn ni gwella, yn mynd nôl i ymarfer nawr a gwella reina, dod nôl os nesaf yn erbyn Cardiff Met. You know, in terms of physical aspects, in terms of technical and tactical aspects, we knew that they were ahead of us, on a different page than we are. We knew that we had to dig deep character-wise and personality-wise, show that resilience and that grit second half, because otherwise the floodgates were going to open. And as you say, you know, the players have shown a lot of character, and we spoke about that at half-time. We had to reset at half-time, and we knew that we needed to go again. And fair play to them, they did that. Again, Swansea will be disappointed that the score was only 5, but to our girls' credit, I think that they deserve to keep the score down.